Korinto bi awoloni ji enyo yichokpanyo keje klenklen kuku ke ashina agbe Kristo foi atoyeli shi anyamimen womi hanye le dromo ni nyumoke dro Makedonia asafoile ake aka ameye amanehunu baba omi shinkele amemi shele tekino ni amehia kate lemlimpo amejie mini hile falekpo eja ake miye udasi ake amehaboni ameanye ni amehafeboni ameanye tete ye amedienche amesumona ni ameketo tomo babao bawofai ni aha amehu amena na ayubo ni akesumo konkon bi lemlimbe je boni wo hie kanole keke shimo amengo amedienche amehanu chole chuchu ke wo hu enyumosumo na do hawo patito fai koni boni eboin momo sale na kan echu dromo ni chumone kegbe na hu yenyete shimo tamobone nyete kiono ye no fe no mli ye hemo keyeli ke wiemo ke nile ke modem bo fe ke suomo ni jewo mli ni eyo nyemlile mlile nyekwa koni meke dromo na mli hule nyeteke miwie ye no nyena shimome krokome amodembo mikeka nyehu Yesu mole makwe ake eye kronu eja ake nyele wonu cho Yesu Kristo dromole ake le ni jini achele echu hia fo yenye hewo kuni nye chon ehia le no nye chon muni acheme no ni midwe yesale ne ehile ene hia nye eja ake je fe mu keke Shisuomoni akeba afe le hu nye chuchu nye jeshishi afi beyebine no hiwole agbene nye gbe afe mole na koni boni oyano nye sumake nye fele na kaino nye je ano ni nye yole nye gbe ana eje ake ketwi ye hele no le boni moko ha keje ono ni eyo ni le sa ni mohie je keje no ni ibemle eje ake mike ene ni me kume ahi ajo ame ni nyele nye hao shimo koni fe afe pepepe ne kebe ne emnile no ni nye na keteke no le ayaye no ni fimu hiwole me kume nye ahale na jian koni be krokole no ni amehu amena keteke no le abaye no ni fimu hiwole nye hale na jian koni aye higbo pepepe tamoboni angmale ake moni bua pi na ale ena ekuyese ni moni bua fio na hule ehwele eku shishida hanyo moni kenye hedo na ewu tito twi mile eja ake eyemni ake wokemme ehini eba ni ekpele sha ake ni le die nchele eye hetwi wa ayiwole eba nyenwo yele die nche esumuna Chinyemini wotu wofata ehene ye yijiemo ya safuele femni yesani papa lehewo. Chijene keke, cha safuele halale hu, ni eke wanye, ni ehie neke mobonale nuchumo, ni wosomo yehene ake nuchole dienche anonyangu. Ni ake chon hetui ni woyo, eja ake waminkwa jogba, ni muku akawie wohe efon, ye tui jurona nike ni wosomo ye hineyo eja ake uti ni wakama wohie ji ake efefel je ye nu chole hie keke shimu ye gbeme ahie hu shiwo chuwo nyemile hu wofata amehe woni wokale pitio ye ni bipi amli nuwo na ake ebo moden shi agbene ebo moden po fechuchule ye ehie ni ekefon no pile hiwo shi titole mi he fatalo ni mikechuo nye ni jile wonye mi meile hu asafoele apofoi ke Kristo hie nyamjiame no hiwole nye ji anye sumo ke hwanu wo hwan wo fon nye no lekpo nye choame ye asafoele ahie hallelujah Korinto bi awoloni ji enyu yichome keje klenklen kukuke ashina agbe ni hamomejo Chinoni ko somoni ake asomo kronkron bi lehile ehia ake mangmanyenuko
eja ke mi leboni nye na hetwi ni mi hwa mi fon nye no mi chon Makedonia bile ake akaya bi esa amehi ameto kaje nye se afile bebe ni nye modern bole ewo mepi ahedo chi michu nye mi mele kuni woshwa wofon nye no le akafe yakaye ne gbefan ni nye sa nye heboni mikele nike Makedonia bile kemi bale ameka bani nanye akenye sakonye ni wohie nisumo akema ke akenye yehie bagbo ye wohie ni wokefo ye no ne no hiwole midwa ake ehia akema kwanye mi mele afai ni amechomi hie kebanye mu ni amebasa ne kenye jomo ni awoshimomo ne ameto koni efe klalo ake jomo noko shije noko ni ake hejomo misho yenyede shi ene mike wake oni leti oni ahedunle ike hilete mu apa ni moni dun ye jomo mlile jomo mlino epa ye mo fe mo ahabo ni epemni momo ye etwimni ye kaje nkomo ye lilo nunyemi eja ke twitro na hano ni muso shinyumo ye hiwale ake eha dromo fe atekeno ahanye oni nye ya tu anye kra ye no fe no mlidane ninye nani ketekeno hanu chumo papa fe muchumo papa tamoboni angumale ake egbo ehwe ha onya fuele ejalele himshike yana shimoni kedumo wiki odumo nyeke abolo ha yelile hanye dumo wi ni afa ni ha ni jale yibile hu ashwe ninye chumo ni acheme ye no fe no mu ninye femini hilo ekra ninye ni hilele aha atwon wono akeshidanyo ejake nekeyeli ke buamu ne hesumule je fini mokeke efeni okonkon bile yefimu shimo eha adanyo moshibaba o ketekiono hu ejake odase papa ni nekensumu ne yole ha amewu onyumo hinyam ye ninye yo Kristo sani papa ninye jajiole kemni hile ninye ke yonye buame kemenfele he ni ameba soli amehanye ni ameba hwenye yenyumo dromo ni yonye no keteke no lewo shishidanyo ye enikeni ni anye agbalewo hallelujah.